Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. Patuan abang tengah acara dia acara dan lain lah. Kamu agak green lah. Itu kalau balang di balang, jadi dia tu mai kita apa kita ya. Ada soal dulu dah ke balang ni. Kata tu kita padang balang. Kalau mana bangat. Soal dulu amal balang ni masih soal pada kaya bagi mana kalau orang kita palu kata agama usul dulu bagi operator udah. Begini segala ada ngabal ke bulan itu, ngabal pada itu. Begini tu orang juga ada pada dia kata kuala pagi itu macam sana ada. Pada tu orang juga ada pada dia di. Eno membuat ada untuk pergi sekian tu ada soal itu dalam hati. Saat hati ini mulai berlalu, akhirnya ku menemukanmu.
mainan mube kita bawa dah daun kau. Ya datang bawa acara ada kata pengantar tak anggap sedang berjalan ya ada anak kebaktian nyawohisi Bapa Pendeta Kezatuama mabe gini tu. So gini tu sinola behema da tafaane ba orida ba da tafalua gedre fodu ba goi babien kape keda ya babangade sawagele meno alwa balewa kera talifuseda sotoi Setiaman Lauli dan Setriawati Larosa berda da talau manuna moroi babu kuzinuna numero dolarua Yesu hau befanuno Yesu hau befanuno bae bua dedeme Yesu hau befanuno bae bua eu bisa mamatuna faatula ni lama Yesu ayah sama ter sila amba faabela Yesu ayah sama faabela Dekat buke haus sama hau pasama hau Wanotola alua walewa bazidarwaniha bazi malka andre fau ita baba abu dedeng si fau datalifusa banahia andre baba abu dede uwai ami badai zoaya ya ita Yesu Keriso ya ahobu ya fau kemi lo balangi ya fau kemi tato huga talau manuna ayati 2 mulai bazi muna damege ai deni si kai ta dagu wanengeni ni lama ai deni si kai ta dagu wanengeni ni lama abu kai hara da dagu fau ila dedema masih fatolosa famorifi Dema fefu ber pada tahun ogede da babaria bisa kelualangi no hulo ita badai lo balangi ama ba badai nononya Yesu Keriso ba badai kehehania niamoni edongali tabang ma ya Tuhan mi andre sauhagele ke Yehova mesi sekita de ia menosil aitu ba buat de dunia andre surazinuna otu atelu ngafla ayati Sarah da talau mangandre he Yehova lo balangi sebuah faumasi mangarefli daima andre ni amoni baba nuno baba murah kami ya uga dua sisa kisi baik terderau uga Yehova baba aurima sinomang ngotomosi funga pate si boho batu fisino mal kira-kira tola mo bawa funga patera bayi luki bazi mal kandre ni mga bulira babanua bahama umuso de soaya la farongoge pada difuse aru babanua ba aru kauniwa sinoso bazi mal kandre
elo walangi dahil ni faluama andre baba obuloma ena fahobu bong apat irege falupa ira wa asehi dedemu andre hobu me babo ngapat terah tani batadosa wa urahu urudu ita bagi sabua nahi are nalu salah raome bawa si telu ulo ita bawa si dua ya bawa si telu mi ulo ita banahi are baba mozi karava ke dali kusumari setiaman jadi samigo ifadau bati falua walewa sisaku dali kusumari sisa bamidan pada uwa taru sahagulu kurbalangi minu terlasana fifulal halu sisa pada jadi ratali kusuma adre ba mi hari Selasa ba mau mangabuli ira banahia adre pada udah dosa watula urahu urudu ita ya ita banwada ba bangado sahagulu kurbalangi minu mangabuli ratali kusuma adre jadi unu tago hidema badai koda gibaka banono namuru ada sogi itu bali fo umuma ba sapua nahiari so fo nama fadari da unu mino itoro ita no se abotu ba duda mino itoro ita fe fo ko babi ari ba so fo nama ada danya ba ibo dudu na lu fago na gona ia te gede sito la faima ya hob lau soal gelo di fam haga moroi ba zoboto ya dan malita ba acara ke file di fam nema si fufu na moroi ba dari fusel ba megi badano ma konfirmasi ba bila si bersedia ya data lanjutkan moroi ya telefon nema moroi ba ketua kelompok ni faim ada ana Bapak Ama Iwan Telau Banua Kesatuama TBG itu lau sufu nama ada soal integrasi acara fatwa le ma faim mai sabo fede ma wai ita ma afefu yaho ni Fosumani ira Satuama keluarga besar Banayade Nagutalu Ilana Fefu keluarga besar Nidromano Saai dari Fusema Setiaman ba Fungapate Sabena Mamasido Fungapate Sibohou ni Fosumani ma Fefu Drasi Tengabe Oya mege moro dasi tengah beo ada dasi baya ba iratua awe di tengah beo satu maafifu si sebanah ya adre ni Fosumani Bapak Pendeta Jemaah Sibohou sang ngolohe sikeda renungan mege Ibu Ketua BPMJ Jemaah Sibohou dan segenap Majelis Jemaat Maafifu ni Fosumani Bapak Kepala Desa Nazalu Aloa Abu Fefu aparat desa Banazalu Aloa Kedah Bani Fosumani Maafifu Ira Ama I Natalifuse Satosi Bai Sinowulo Banayare Resi Soyo Mubanomu Bahege Siso Bairo Barugare Adre si ofana taada sohagel kelowalangi wa no owulo oforai tabanahya adre me berwa masinia khuda fefu dao lau si ofana ma andel sohagel ginut sinola bi ikroma baba ma ema si sambua fehede mosalahini majelis jemaat BNKP Sibohou Fatwa le mafae mai samba fehede bama owa ita fefu sobulo banahia ande Yahobu Salom ni Fosumangema keluarga besar Zatuama ina ilana banahia adre ni Fosumangema geira talifusema Sibohou mamasido fungabatu Sibohou adre ni Fosumangema Bapak Pendeta Fosumangema Bapak Kepala Desa ba fefu ya ita sino obulo banahia adre zile uzarazara sa fefu betaroda be aso banahia adre simanege ni Fosumangema lala zitengabe sino oyangasi megezi no tarong si ofena ua ta ande sauhagele kelobalangi bazima adre tola urudu ita banahia adre
te faudu sa bazi no la faihaga khuda banahia ade wa no soba o musodede bazi sebuah keluarga ade khuda satuada ya ia wa no te fangovalus nono matua tadi fusoda setiaman lauli bahegoi tadi fusoda borula rosa si soba gotaluada banahia ade no sabua fa o musodede keluarga besar dae babere wa musodedera bala obakha khuda fau ita fa musodede bazima tasuno lo walangi batado sawadolo bazimane fala walwade no tolai te khuda gine to sisohi gine to sohawa lo walangi tola ohudu ita banahiate banomo dali fusema ka ama saa ina ilanade tehe ko tola fordaita he aga lala ditingabu bahe igata lifuse bahe tefu hadia ngasi si so panahia hizo patola matau ko ni poka ma de ma mano funo fudu de talifuse ma ni aga me mewakili aga de lala ditingabu ya aga de ne wa ditingabu ka dunia na de ne mogoi ba pilih bagus di sama desa Hiko dulu kecamatan Gunung Stolipa. Mau bakal kami sebenarnya ya akan mau kembali bagus sebenarnya atau dah akan ada telefus ke agunya nanti bahija oya kesibukan oya lala halu ba wana hukum satu faugi ba foto ati ba bikoli ba tulidano le ahori falu kaita ba berjima ke sesuai dengan acara megesi nola fatuna ke ba berjima ke ti falua doa syukuran ke donoda setiaman dan umumnya Bapa aku tu visi no mana no alu aku kan dipotoi famalua membentuk keluarga si boho. Bapa aku bolong ke demi ke mamelodal. Le tola orudu ita, le tola mafasawami. Hana minova de utong nahinda apalagi melodal ino hino COVID-19 so bayaya ita. Ba tatu mana oya tu balik persyaratan dan bina tola tahu kita anu rekoli si manila. O masido na ya ira megi ina isi fauhuo bos lain ya agira tuate morotu balai mo bermi ya ita keluarga besar pa lingkungan ada ina na megi ba bermi tertuju kan mungkin ya odo wadana gay me sibaya nama ilana ba sibaya nina ilana gay moro balai mo ada jadi profesor itu dia mau fake manewa ba ya aga anda tua sidarua nasoligo sifat salah mungkin perbedi gudenda nasoli paudo bawa ema mahagema mahema gubadae bofegi udah bersama yaita tua si dua nasi lah ni fosmangema keluarga besar orang berema ina ilanan dan iramonia maafifu eononia amatua ba ononia alawe badera-dera mauvuma samasindo fongambato sibohou hewa ai bataon sinormal tarongo ma sino saai tefalua ba tanggap maanggap me amena falu faita ba sambana yande di keluarga mak di Fosmangema Bapak Pendeta beserta jajarannya majelis jemaah Sibo bahasa erwai sebagian gay yaga meriba jemaat aloa majelis jemaah di Fosmangema bah terlebih Bapak Kepala Desa Nagalu aloa beserta jajarannya di Fosmangema Nifosmange, tokoh adat dan tokoh pemerintahan dan tokoh agama, yaitu Surodus Rabat Sambuana Yan FPFO, Pahegoi, Ira, Lalas Setengah Bo'o, Setengah Bo'o Nono, Pahegoi, Setengah Bo'o, Nda Talifus Bambanwa, Ande Den Nifosmange. Wawai Tafefu, Badai Dua Yaita Yesus Kristo, Salam! Kami morba umene morai dala rosa citra la rosa
So di may pawakannya yo bakal si berkeluarga iwa keluarganya jauh dari bapak iyo dari bapak iba na bubungi yo no ada do ngaku huwa miso kidunya deke pinia ko ada dia ngaku huwa miso yo ay sama milo ada betapa bungi yo ni aku kaibo abso do huwa mama dia ikut orang kaya besar dari bahwa kita ni siapa tahu jadi ulas mana nuama mak so kalau fully acara ini wabai tak aku jauh lau ma kita sawa gele gina tanibe kema ba pai ma mai sapa fihiti ba kota luar bersih makan ni fo sumangi satu amai boina ilana kalau sama safety gay pengantin perempuan Nifo sumangit pa pendeta jemaat, majelis jemaat. Nifo sumangit ha tua magay. Morba lahimo, morba kahibigo. Nifo sumangit ha ama ina sobro banahiyadre, maway tama fifu yao. Shalom. Basi magkadre, yaga mewakili si Fahu morba setengah tahun nota. So beberapa data difuse da masih agung adre. Ba lawa magi yaga si susah ini morba setengah be me nomaro no mangowalo de sama septi adre patun na kema amay na si agung ba umuso de dema ya fo magi so hubungan keluarga kemadre mera mama inaliana bapa mailana gasiwa bapago ba romana say amay na si agung talifusema jadi ahi mayadre ame marongo ba umuso de dema ya bale si may gay baba lewa ba mero mana ba si makare may launang raga may gay baba umuso de iway na oy nga bala halubo mamena batada iwa fo raga baba umuso de may raga ba si makare lahat ay esto bali mabe fa umuso de ba kami tadi ba umuso de hadir raga bersukacita dengan no alua pesta kerahimare Isa lehades to lama PE dan beberapa hal ini sonify mama ke septi adri ya dana taila atau si berkeluarga bah kadang hasa umur jagung afatelu bawa 2 minggu so nai hasa rahom hai fa urudu iradongannya bimani anak si madara lah beta mamai mau lu cerai dia ada si bayi berbaik ba atau ada apalagi ba perkembangan zaman ya da oh ya si bayi watola fabali zi berkeluarga balo masih raga lo masih tenalu ada keluarga dari sama safety dan edane begiyo pa pendeta fangata ufilo walangi nia sangata ufilo walangi na iramatua ia tentu setia ia ke wong abatania le faroi ia tentu lo janji rauga da funa lo walangi dari fusema safety bahwa lo farai rauga ke womo irege fabali rafa amat ba ena si dudu moro ibade dewe ber atoni lagu ya dana so si do facerita mawi ba imane no 19 atede no alawa maifu ba perusahaan no pagar posisinya mo kefe naniwa abangnya imane ba bere no mo kefe ba tola saya fakawa iya ba bahkan ibe asrama ada i ongkos nomo kedra selingkuhannya pemain be dan noi romo ira labenya ba akhirnya ngofek hatia bernomor teke alawa ifu ibu gave ba hilang saya kesetiaan ke womonia nah fama mi o masio na bomi si mana dari fusa magai ono alawe ana dengar nagi Setriawati ya gawati mana kau ni ya setia dan hormatilah suamimu hargailah dia tunduklah kepada suami sesuai firman Tuhan o eliwo omo dan atoi dana ralawe dengan perkembangan zaman dan terjadi perselingkuhan karena beenia ada madena-dena enak saling menghargai saling menghormati ingat akan kesetiaan miwa lefari ami satu dengan yang lain
Oh ya dana bergefe, so nasani rongo guda, mo kefe rongania megi, tiba-tiba no corona da, no la PHK rongania, babala mela kefe, iraya ira alawe, rupanya ni Cina gira alawe, terima ni ale auri kita kemari, le kefe, so megi zinunami, henumana, heto sasa, ba le faroi, sinuru da ba. So mana abang sayang, ada uang abang sayang, ba tidak ada uang ba abang melayang. Nah, enak faroi ami, ba efada saling menyesuaikan. Lewi lah ba masa-masa mengobalu ababena, oh ya si bayi mengabalu tantangan, oh ya kebiasaan. Selama dawa, no rofaudu ami berdawa ba. No fatiti. Apa itu? So mana habar bermasalah, so berzilalo fadu, busok kebiasaan. Si iralawe, omasia namere, lauri fiwad. Iramatua namere, labunu wad. Bisa naurudu dazi faronga deh. Anak leto bali bermaudu sama. Faudu berberda, iwa iramatua bunu wad. Irala, harus bola wadu saling. Bisa cara atas dan naso kebiasaan sih, itu kebiasaannya. Kebiasaan ralawe itu kebiasaannya, dramaturgi itu kebiasaannya. Nah, so sa mau ke berzelale mane, la euli keram waru sama ibu. Jadi berkelap-kelip, yo ba fa keurut ada ban. Tapi cara sa belebaga, irama tua belajar ia ena umur ba la fola badu. Belajarlah kamu, sesuaikan dirimu dengan kebiasaan istrimu. Si mana ke mahemon? Iralawe banyak paksa kehendakmu, si mana kebiasaanku, harus sego, tidak juga. Jadi harus gay belajar rau ke berusaha, labunu wadu na mer, mahemolu ba, bisa bogian reba, tafori fiwadu, tafori fiwadu. Bisa mahemolu tuh, yo batabunu gay wadu. Batola mana yo basarawa dase batabunu mana wadu. Ay pada ba sarawa gay batafori fiwadu. Jadi saling menyesuaikan. Hawa barang masalah ada kebiasaan faudu ya. Ya. Ai fada dana sani lagu watula faudu fabali si farongadri ada di kebiasaan ada di olohu ya. Nah, olohu. Ena tebai fa telepon ke ralawe dong. Yo dongau dah. Apalagi susu dan saya television ralawe sifat teleponnya. Yo ralawe. Ana sifat telepon dah. Ate dongau. Imani ramah tua, romani tebe faumu rodo saya. Warap kasih bayi darwami, bebaskanlah suamimu. Hana na fauya, besok kecemburuan yang terlalu tinggi. Ya, wajar sana cemburu, tapi na olohu abele-bele, ena to bali faudu sababong abata da. Ya, mabere mesi sabame dan suami. Itu so bergereja mi baben kape bamai itu. Ben kape baboy mirilo lagi. Kalau ada masalah-masalah pribadi bisa datang berdoa bersama Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta di sana. Nasoha denda ia mi diskusi ke secara bersama. Beiso megeso megene Pak Pendeta badan nazi fau bahwa beiso rahasia-rahasia ya. Sosode gefene ramatua ibinia iralabi ibinia sama kofe-kofe. Itu menjadi masalah. Ya. Terus teranglah ini sembunyikan maka berkeluarga. Dan pengalaman Ifa Mamadri dan dengan pertolongan Tuhan dan ya Ifa Hubua milowalangi ba keluarga ba umuso gitu dia manami fena nasok mi ho. Jadi yakin raga dan nyada Bapak Pendeta no mengader niki kalau mengader-ngader enak to lagi sok mi ho beli na. So bila jinat sinolati ke rumah fatwa lemah fai masa berfedi membuat terfefu jauh. Shalom. Shalom. Ni Fusumani keluarga besar Ibu Ina Ilana beserta Irawono. Ni Fusumangi kedua mempelai walaupun baru tapi agak lama sedikit. Ni Fusumangi Bapak Pendeta Jemaat BNKP Sipoho beserta jajarannya. Ni Fusumangi Majelis Ketua BPMJ Jemaat BNKP Sipoho. Ni Fusumangi Ketua Kelompok Ono Namele beserta keluarga besar. Ni Fusumangi tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan ba fefu undangan sino mangondasi nahya ade ba zitana uwi. Pertama-tama tasuno luwalangi tak ada sawagelet ina tersiseki
sino itihega kheda bahwa walua syukuran pernikahan ba rono sidarua ada. Abo tu pada deda bahwa me haukabongi ba me bawa sidua na besaraga no lafatuna ke mayade ia ada terkait ba pangovalu dari fusada ada. Ba daune lafatuna bahwa bapa masjid Araba pada hanya saja halua walua ba kota Medan ba miloda ba mawa ni bologa de demi bermeno fadru ba lemulala raga i jamai sana pada ana ba ofeta ba telo dalam pasti mai raga ba syufuna ma ada baik dede ba gini te jadi kena akima sino membentuk keluarga baru le oya sibai ni faema no oya mege ni faema da talifusa si fefen si fahuhu si fefen nama ba mafai kita ini kunci utama adalah takut akan Tuhan. Aifada ini mampu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Ya, nale mampu tak terima dah ini, yakin dah agak bahwa segala bentuk kesepakatan akan bubar cepat secara bersama-sama bah alimaga keluarga yang dibentuk tadi. Pada ini yang ketiga adalah setia dan bertanggung jawab. Nota ilah saene bahwa ba misefo ade o yang mana lala zodeni dede baik fefu barang-barang kemewahan ataupun fefu rodono alabenia ya ya agak goi asese mana rendah misa mana mungkin letah-tah dedema mungkin nova berzalua. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say, so bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones, and till death do us part. There's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first
first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry your princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say, so bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to...
lagi na tersisa bagi maka ada ia yang memandua sekuat kerumah setia. Baik dah bergabung saudara maya ada pensino padanya sesuaya. Keno hak saudara mau saudara tadi kamu. Baik dah lama lagi mai saudara sesuaya awak. Bergabung saudara waktu wakar itu. Baik dah mula ke besok made. Situ balik pagabe untuk masuk ai. Ye mulai memulai dokumen ini. Kita tolak ke pagabulema. Bawa dulu bawa kita memulai. Bahasa besok lagi ada kertas sama suaya. Amolai ke kau memulai foto bagus. Dan terakhir pun awal mau dengar. Baga memsoal dengar. Amolai ke kau lagi nak tolak. Si terdoa bahas semua terdoa. Bawa dulu mulai ke miteng memulai. Ada pep kamu lewat ada mana soal apa tu derma. Wah, tu derma saya menggunakan seguna dari menoba tengah metong. Ya tu. Bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. See in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. So very soon I'm hoping that I can marry your daughter, make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess, make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Scared to death to think of what happened. So don't you ever worry about me.
I've got most of the things done so far. Until death do us part, there's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter, make your mother. I want her to be the young girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful girl. Can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I married your daughter, the first time I saw her, I swear that I say I do. Marry your daughter, make her my and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. So I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Ya kembali amin ngau kesalawa, ngau kebamuku. Kau ngau temia berhasil, si membaca kola maya berhasil dia. Masih menguang, kau temi masuk kola balai. Ya kau tersisa di mengarut temi sana kola balai. Ya misalnya halalan kimi, malala haluami, hesi kola dan saya di sosial. Ya kau apa mana amin balai sahaja kau ini. Tarai palu kaitan ini bagaimana? Ya lu. My life and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Scared to death to think of what happened. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I got most of the battles done. Nifo Sumange, Bapak Pendeta, Nifo Sumange, si tengah ila si bayama, ira tuama, ba ira talifusa, babanuama, samondasi, silo ovulo bazima ukande. Nifo Sumangema. Padu de dema, bahodrugimi, na hiyama rene, banofa abu-abu. Yotarai ba pelayanan ma, yotarai ba nahia. Ba medromanone bangabale ni oguna nofa abu-abu. Basi ofana maande ba ibolo gegemine. Moroi ba keda warga jemaat ma moroi ba jemaat sibo sidruhunia na simane mefana ba tenga simane dasa eloanya ba zima kadene hakala khala tada wa ononi haita go ina tahilang kamanogoi tawa le hadisa tawa corona ladi babi sae ula bisa lo hadita tinggal ke budaya nias baradaira amaina talifus hafai bolodode ni adrama hekodasi bayama hekara tuama hema panuama fefu mama tetona goi ke da talifusama nasane mori
bapanua masino soba zita novia rene boyo sebo fando ita so kina sakada ganga banua bahe ide ya batatoro doi ada hula asinanya hadre gedao zitola mafaema bawa baita fefu yaho